Ndagusuhuje kandi ndakwifuriza ibihe byiza cyane nk'ibisanzwe wowe ukomeje kudukurikirana muri uru ruhererekane rw'ibiganiro birimo biragaruka ku ntambara y'igihugu cy'Uburusiya ndetse na Ukraine. Kugeza ubu tuvugana ibintu ntabwo ari byiza kuko birimo birahinduka isaha ku isaha, kandi niyo mpamvu natwe twakubereye kugira ngo ubashe kumenya buri kimwe cyose ukeneye kumenya kuri ino ntambara. Ubu tuvugana hari umurongo muremure bihagije w'imodoka za gisirikare z'Abarusiya, umurongo ureshya na kilometero 65 urimo kwerekeza Kyiv, umurwa mukuru w'igihugu cya Ukraine. Ibi ngibi bikaba bibaye mu gihe inama yari yahuje impande zombi birimo biragaragara yuko ntacyo yagezeho. Abasesenguzi baravuga yuko ibi ngibi ari ibihe bibi cyane ku isi yose kandi ko bishobora kwiyongera kurenzaho. Hagati aho biracyanatangaje cyane uburyo Vladimir Putin agikomeje intambara, nyamara yari yatangiye ibiganiro ibyerekana yuko uno mugabo icyo yakora cyose atari ikintu cyitezwe cyangwa se nanone gisanzwe. Byifashe bite mu gihugu cya Ukraine harimo kubera ino ntambara? Aya makuru mu buryo burambuye niki nakwifuza kuyamenyaho. Ugiye kubana nanjye ABAYO, Yvette, Sandrine. Mu gutangira ibigezweho mu gihugu cya Ukraine harimo kubera intambara ya kiriya gihugu n'Uburusiya, turaza guhera ahangaha twibaza ngo ese nyuma y'ibi biri kuba aha haba hari intambara kirimbuzi? Turaza gusubira inyuma gato, aho niba ubyibuka mu masaha menshi ashize Perezida Putin yasabye ingabo ze kwigiza hafi ndetse no gutegura cyane intwaro kirimbuzi maze zikajya mu gihe cy'imirwano ibizwi nka alert system. Nubwo ushobora kuvuga yuko ari ibintu bidasobanutse mu buryo bwuzuye nk'uko abasesenguzi b'uburengerazuba babitangaza, bakavuga yuko ibyo Putin yavuze bidahuye n'ibyo batekerezaga ku rwego rwo kwitegura kw'intwaro kirimbuzi, ariko nyamara nanone nta kwirara kuko hari ikintu bishatse guhishura. Bamwe bibaza yuko Putin yasobanuraga kuva ku rwego rwo hasi cyane rwo kwitegura maze bakajya ku rwego rwisumbuyeho, aho uri urwego rwo hejuru no kuba zino ntwaro zishobora guhita zikoreshwa n'igisirikare mu gihe cyose aba hari ikintu kitagenze neza, nk'uko Putin yivugiye yuko ikosa ritoya cyane rizakorwa rizatuma ibyo byose bibyara ikintu kitari cyitezwe. Abandi benshi ariko bo babona yuko ibyo yavuze ari nko kuburira rubanda, ariko mu by'ukuri bitarimo umugambi wo gukoresha zino ntwaro, dore ko Putin abizi neza yuko n'ibihugu by'uburengerazuba nabyo bishobora guhita bizikoresha ibyabyara ibyago bidasanzwe. Ibi ngibi ariko nanone ntabwo bisobanuye yuko nta byago biriho, kandi uko ibintu bimeze bikaba birimo gukurikiranirwa hafi kugira ngo hatagira igihinduka kikaba cyatungura impande zombi. Umuntu wese nyuma yo kumva ibyo ashobora gutekereza yuko Vladimir Putin kuba yongeye guteguza yuko intwaro kirimbuzi zitegurwa byaba ari ibintu byoroheje, ariko kandi ikibazo gihari ni ese Putin yaba avuze ibintu inshuro ebyiri arimo arikinira? Mu cyumweru gishize Putin akoresheje imvugo izimije kurushaho ubwo yatangizaga intambara muri Ukraine. Yavuze yuko ibindi bihugu nibyivanga mu mugambi w'Uburusiya bizahura n'ingaruka bitigeze bibona mbere. Ibyo rero bikaba byarasobanuwe nko kuburira NATO kutibeshya kwinjira mu mirwano mu gihugu cya Ukraine. NATO nayo ku ruhande rwayo ikaba yaravuze ko ibyo ngibyo itazabikora kuko ibizi yuko byahita bitangiza imirwano n'Uburusiya, imirwano ishobora guhinduka intambara y'intwaro kirimbuzi. None se ubwo kuki Putin yaba yongeye kuburira bundi bushya? Ibyo ngibyo ntacyo byabishatse kwerekana. Kongera kuburira abantu ku nshuro ya kabiri noneho ku bijyanye n'ibisasu kirimbuzi, ibiro bya Kremlin mu Burusiya bivuga yuko Putin yabitewe n'amagambo ashotorana, akaba ari amagambo y'abategetsi b'uburengerazuba barimo ushinzwe ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza witwa Truss, aho uyu yavuze yuko hashobora kubaho kurwana na OTAN. Abandi bategetsi b'uburengerazuba bo akaba baravuze yuko kuburira kwa Putin kwaje kubera yuko muri Ukraine birimo kugenda uko bitari byateganyijwe, dore kurebye Putin yarazi yuko intambara bazahita bayitsinda. None bikaba bigaragara yuko ingabo za Ukraine zarwanye bikomeye, ndetse nk'uko byatangajwe n'inzego z'igisirikare muri Ukraine abarenga 5,000 b'ingabo z'Uburusiya bakaba bamaze kwasiga ubuzima. Ibi rero ngo kuba Perezida Vladimir Putin yaba yarakirengeje ukwihagararaho yateganyaga ku rugamba rwa Ukraine, nabyo ngo bikaba bishobora kumutera umujinya, hanyuma yarangiza agakora ibitatekerezwaga, harimo nyine no kuba yateguza gutera izo misile. Ikindi kandi kivugwa nk'impamvu yo guteguza bino bisasu n'uburyo Putin yasuzuguye uburyo uburengerazuba bwa kwishyira hamwe mu gufata ibihano ku gihugu cye mu rwego rwo kumusubiza.
Ibyo rero nabyo bikaba byamugeza ku gukoresha izindi nzira ndetse no kuvuga ibikomeye. Umujenerali uheruka kujya mu zabukuru akaba n'umusesenguzi ku bijyanye n'intambara yabwiye umwanditsi witwa Gordon kuri no ntambara ati iki ngiki ni ikimenyetso cy'umujinya ndetse no kurakara kubera uburyo ibintu bimeze. Ati ntabwo Putin yatekerezaga yuko ino ntambara yamara iminsi yose ingana gutya ataratsinda urugamba, kandi nta nubwo yatekerezaga yuko biriya bihugu byakwishyira hamwe maze bikamuha ibihano bingana kuriya. Ikindi ngo kitarimo kirashimisha no perezida w'Uburusiya n'uburyo afite impungenge zikomeye z'intwaro zirimo zirahabwa igihugu cya Ukraine, ngo ndetse bikaba ari ibintu birimo biramurakaza mu rwego rwo hejuru, dore ko kimwe mu bintu bahereyeho barimo gutera igihugu cya Ukraine ari ugusenya ibirindiro by'intwaro zabo, ibyari gutuma urugamba rwihuta kandi bakarutsinda mu buryo bwihuse. Ariko kugeza uyu munsi kubera intwaro ibihugu by'Uburayi birimo biroreza igihugu cya Ukraine, ino ntambara ikaba itari yarangira. Ikindi abasesenguzi babona ni uko Putin yaba yaratewe umujinya n'ibihano yahawe, aho yabivuzeho gatoya mu ijambo rye ko bigamije guteza imyivumbagatanyo ndetse no gukoraho ubutegetsi bwe. Ariko kandi ubutumwa bwe muri rusange bukaba busa n'ubwo kuburira OTAN yuko ninjira mu ntambara ibintu byose bizagenda nabi. Hanyuma noneho wakwibaza ngo ibyago biriho ni ibihe? Nubwo ibyavuzwe na Putin byaba ari ukuburira gusa bitarimo ubushake bwa nyabwo bwo kuba nyine yakoresha ziriya ntwaro, ariko nyamara buri gihe hari ubwoba ko uruhande rumwe rwibeshya ku by'urundi rutekereza maze ibintu bikaba byagera kure. Ubwangaha uruhande rwa OTAN ndetse n'abayishyigikiye bose rushobora gutekereza yuko Putin ari umuntu ushyira mu gaciro ko ziriya misiri adashobora kuba yazikoresha, ariko kandi nyamara Putin ibyo ngibyo ari ibintu yakora nko mu rwego rwo guhombya. Izindi mpungenge zihari umuntu adashobora kwirengagiza ni uko Putin afite abantu bakeya cyane iruhande rwe bashobora kuba bamubwiza ukuri, dore ko abandi batinya yuko ashobora kubabona nabi maze bagahitamo kwishishikira. Hari n'abizeye yuko mu gihe atanga amabwiriza arenzeho nawe ushobora kuba yamuhangara ngo amubuze kubikora, kuko uwo nguwo nawe ashobora kuba yabigenderamo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ubwoba bw'intambara y'intwaro kirimbuzi rero bukaba ari ibintu bisa nk'ibiri mu kiganza cy'umugabo umwe ku isi ariwe Vladimir Putin. Hanyuma noneho muri aka kanya reka twibaze ngo wenda reka tuvuge yuko bibaye ino ntambara ko itangiye, ni iki mu burengerazuba babikoraho? Kugeza ubu leta z'iburengerazuba zikomeje kwitonda kugira ngo amagambo cyangwa se ibikorwa bitarushaho kuba bibi. Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo byamaze gutangazwa yuko zitazigera zoherezwa mu gihugu cya Ukraine, nyamara ziri mu gihe ziba ziteguye kizwi nka DEFCON. Gusa ku wa mbere uwitwa Jen Psaki ushinzwe itangazamakuru muri White House yavuze yuko nta mpamvu zifatika ziriho ubu zo kuba zahindura urwego rwo kwitegura kw'intwaro kirimbuzi maze ngo zishyirwe mu rwego rwo kuba zahita zikoreshwa ako kanya. Ubwongereza nabwo busanzwe bufite intwaro kirimbuzi mu mato agendera munsi y'inyanja, kugeza uyu munsi ntacyo buratangaza ku mugaragaro mu rwego rwo kwirinda kuzamura umwuka mubi, aho bwerekana yuko ibyavuzwe na Putin byahawe agaciro kanini cyangwa se igikorwa gishobora gutuma Uburusiya buhita busubiza. Abategetsi mu by'umutekano b'Iburengerazuba bavuga yuko ibiriho ubu atari amakimbirane y'intwaro kirimbuzi kandi ko atari ibintu bidakwiye guhindukayo. Hanyuma noneho muri aka kanya ushobora kwibaza ngo inzego z'ubutasi hirya no hino ku isi birazwi yuko zikora kandi ko zikora uko zibashije kose ngo zibashe gutanga amakuru. Ese iby'Uburusiya birimo gukorwa ugendeye ku nzego z'ibanga cyangwa se za maneko byaba ari ibintu bizwi? Ben Wallace, minisitiri w'ingabo w'Ubwongereza, yabwiye ikinyamakuru BBC yuko nta mpinduka barabona mu miterere isanzwe y'intwaro kirimbuzi z'Uburusiya. Ibyo ngibyo rero bikaba ari ibintu bikurikiranirwa hafi nk'uko inzego z'ubutasi zibitangaza. Ibi ngibi ntabwo ari ibintu bishya kuba abantu bacungira hafi igihugu cy'Uburusiya, kuko no mu gihe cy'intambara y'ubutita ibihugu by'Uburengerazuba byakoze uburyo bunini bwo kuba byaneka ndetse binacungira hafi ububiko bw'intwaro kirimbuzi za Moscow kugira ngo hataza kugira igikorwa gitunguranye. Kugeza uyu munsi ikoranabuhanga ry'ibyogajuru, kumviriza ndetse no kwinjira mu butumwa n'ubundi buryo birakoreshwa mu kureba impinduka z'uko ibintu bimeze, nko gutegura intwaro cyangwa se nanone abazikoresha. Ibyo ngibyo rero bikaba byatanga kuburira mu gihe byaba birimo gukorwa kugira ngo nyine ataza kugira igitungurana. Aya makuru yose rero akaba yerekana yuko byinshi muri ibyo bikiri mu mwanya wabyo, kandi ibihugu by'Iburengerazuba bikaba bikomeza gucungira bugufi ibikorwa by'Uburusiya mu kumenya niba haba hari impinduka zikomeye zishobora kuba zateza intambara ititezwe. Ibyo byose nyine nk'uko byumvikana
akaba ari ibintu bishobora guhinduka mu gihe gitoya cyane. Dukomeza n'andi makuru atandukanye ajyanye n'ibirimo birabera hanga mu gihugu cya Ukraine kuri no ntambara yacyo n'Uburusiya. Nubwo ubu tuvugana ari inama yari yabaye, inama imaze amasaha make yarangiye, kugeza ubu ino nama yasubitswe nta kigezeho. Hanyuma ingabo z'Uburusiya zitangira kwerekeza Kyiv mu murongo muremure cyane urenga kilometero 65. Igisirikare cya Ukraine kuri ubu cyatangaje ko abasirikare b'Uburusiya basubukuye ibitero byabo mu murwa mukuru wa Kyiv, kandi akaba atari ibintu birimo biragaragara neza namba. Uyu mugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka akaba yatangaje kuri Facebook yuko ibintu bikomeje gukomera mu nkengero za Kyiv, aho uyu nguyu avuga yuko nubwo umwanzi arimo gutsindwa mu bitero ariko akomeje kurekura umuriro ku ngabo no ku basivile. Yongeyeho yuko Abarusiya bateganya kwifatanya n'amatsinda y'ingabo zidasanzwe za Repubulika ya Belarusi, igihugu gifatwa nk'icya kabiri cy'Uburusiya dore ko ari inshuti y'akadasohoka ya kiriya gihugu. Amafoto y'icyogajuru yatangajwe muri kino gitondo ya Maxa Technologies yerekana umurongo wa kilometero 65 byibura w'imodoka z'intambara z'Uburusiya zirimo zirerekeza Kyiv. Aya mafoto akaba yerekana zino modoka ziri hafi y'umujyi wa Kyiv uri bugufi na Kyiv mu majyaruguru, kuko byerekanwa na Maxari ibintu bigaragara nk'ibiteje impungenge, kandi mu by'ukuri bigaragara yuko none urugamba rushobora kuba rugiye kuba atari ibintu byiza namba. None isi inama yari yabaye ibyayo byagenze bite? Nta kintu kizima cyaba cyayivuyemo. Intumwa z'Uburusiya na Ukraine ibiganiro byazo muri Belarusi nta kintu byigeze bigeraho, uretse gusa kumvikana yuko bakongera bagahura mu minsi iri imbere. Izo ntumwa ubwo zari ziri mu biganiro, Abarusiya bakomeje kurasa ibisasu mu mijyi itandukanye ya Ukraine, imijyi irimo Kyiv, Chernihiv ndetse na Kharkiv, kuko perezida wa Ukraine yabitangaje. Ibyo rero bikaba byerekana yuko nubwo ino nama yari irimo iraba nta kintu kinini yarivuze ku Burusiya ugereranyije n'igihugu cya Ukraine cyatekerezaga yuko ino ntambara ishobora guhita irangira. Perezida w'igihugu cya Ukraine Volodymyr Zelensky akaba yasabye yuko Uburusiya buvanwa mu mwanya uhoraho mu nama y'umutekano wa UN, aho Ukraine kandi yatanze ubusabe bwo kwinjira mu muryango umwe bw'Uburayi bwa AU, kandi ibihugu 8 bigize uwo muryango bikaba byerekanye yuko bishyigikiye ubusabe bwayo. Hanyuma ku ruhande rw'Uburusiya turimo turanagana ku musozo w'uburyo ino ntambara imeze ndetse n'andi makuru yose ushobora kuba wakwifuza kuyimenyaho. Nakwibutsa yuko Uburusiya ibyari byitezwe atari ko birimo biragenda, kuko ibihano bya kino gihugu bikomeje kwiyongera, dore ko ngo ngubu tuvugana Mastercard yamaze gufungira Uburusiya. Ikigo cya Mastercard gikora ibijyanye no kwishyurana ku isi yose hakoreshejwe ikoranabuhanga kivuga yuko cyahagaritse transactions nyinshi zacyo mu Burusiya nk'ingaruka z'ibihano byafatiwe kino gihugu kubera gutera igihugu cya Ukraine. Aya makuru akaba yaje mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubumwe bw'Uburayi, Ubwongereza ndetse na Canada byafashe icyemezo cyo gufunga banki zo mu Burayi mu buryo mpuzamahanga bwo kwishyurana hagati y'amabanki ndetse n'ibigo by'imari buzwi nka Swift. Hagati aho Australia nayo ikaba yemeye ko izatanga miliyoni 50 mu gisirikare yo gufasha igihugu cya Ukraine. Minisitiri w'intebe Scott Morrison wa kino gihugu akaba yavuze yuko ano mafaranga azifashishwa mu kubagurira intwaro ndetse n'ibindi bikoresho byose bifuza kuba bazakoresha. Ati turifuza yuko bagura intwaro, turifuza yuko bagura amasasu, turifuza kubafasha kurwanira ubutaka bwabo mu gihugu cya Ukraine. Turasoreza aya makuru yacu ku nkuru itari nziza yerekana yuko ibyago ni bibi cyane kurutaho biri imbere. Abadepite bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu masaha make cyane ashize bahawe amakuru y'ibanga ku buryo ibintu byifashe muri Ukraine avuye mu bategetsi bo hejuru mu gisirikare cyo mu butasi. Aya makuru batigeze batangaza mu buryo burambuye yerekana yuko arimo ingengabihe ishoboka y'igihe Kyiv izafatirwa hamwe n'indi mijyi itandukanye y'igihugu cya Ukraine, nyuma yo guhabwa ayo makuru y'ibanga atigeze atangazwa mu buryo burambuye. Ubwo yarimo asohoka mu cyumba bayaherewemo, Lindsey Graham wo muri Repubulika yavuze ati mu bya gisirikare nababwira yuko bibi kurushaho biri imbere, ntabwo imbere hino ntambara ari heza. Senateri Chris Murphy w'umudemokrate nawe yahise agenda yandika kuri Twitter yati imirwanire Kyiv izaba miremire kandi izaba ari y'amaraso. Aya ntabwo ari amakuru meza. Nyuma yo guhabwa no makuru, undi musenateri wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko ibihugu by'uburengerazuba bitazafunga gusa, ahubwo bizanafatira imitungo ya perezida w'Uburusiya Vladimir Putin n'abandi bantu ba hafi ye,
aho yavuze yuko ibi ngibi bishobora kuba ari intambwe yisumbuyeho kurushaho y'ibyo Putin yari yaratekereje yuko bishobora kumukorerwa. Aya makuru bano banyamerika bahawe yatumye bavuga yuko ibintu ari bibi cyane kurenzaho mu minsi iri imbere, nubwo nyine byumvikana yuko ashobora kuba arimo avuga igihe imijyi imwe n'imwe izafatirwa, ariko kandi ntabwo ari ibyo gusa mu byumvikana. Hari byinshi bashobora kuba babwiwe, nyine natwe tuzabona uko igihe kizagenda kiza. Ibyo byose ukaba uzakomeza kubisanga ngaha ndetse no gukomeza kubikurikirana, kuko nta na kimwe kizigera kigucika utabashije kucyumva aha. Ndasoza ngushimira cyane we dukomeje kubana muri uruherekane rw'ibiganiro, nkaba kandi nshimira cyane umwanya wawe wafashe warangiza ukabana natwe mu cy'uyu munsi. Wari kumwe nanjye ABAYO, Yvette, Sandrine.